would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Buri gihe uko habaye intambara mu isi yanganisha kimwe mu bihugu bitunze intwaro kirimbuzi, hahita hibazwa ku mugabo wazikoze ku nshuro ya mbere, akaziha ubushobozi bwo gutsemba buri gihumeka kiboneka hano ku isi. Julius Robert Oppenheimer wakoze ibisasu kirimbuzi bya mbere byarashwe ku mijyi y'Abayapani mu ntambara ya kabiri y'isi, yavukiye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari umwaka w'1904 ku itariki 22 Mata. Nubwo yavukiye muri Amerika ariko ababyeyi be bo bari Abayahudi bimukiye muri Amerika bavuye mu Budage. Yari umuhanga cyane bitavugwa. Oppenheimer yari umuhanga mu rwego rwo hejuru ku buryo yari azi neza indimi 8. Niba ku rurimi kavukire rwawe warongeyeho byibura urundi rumwe, uzi icyo bisaba ngo umenye ururimi rushyashya. Uyu mugabo we yari azi indimi 8, akaba yaranize ubugenge muri kaminuza ya Harvard imyaka 3 aho ku 4 nk'iyabandi bigaga. Ubwo urumva impamvu yabiteye nyine. Uyu mugabo ntiyari asanzwe mu by'ukuri. Uyu mugabo yari igitangaza ku rwego udashobora kwiyumvisha kuko yari umuhanga mu buvanganzo ndetse na filozofiya. Uretse ko n'ubundi utakora intwaro kirimbuzi udafite ubuhanga buhambaye birumvikana. Kubera kumara igihe kirekire mu bitabo, yageze aho arwara indwara yo kurakazwa n'ubusa kandi akirwa ashwana n'abarimu bamwigishaga. Akenshi ngo ibi byaturukaga ku kuba baramuhaga ibintu wagasanga ntacyo akuramo, kugera ubwo yakoze uburozi muri laboratoire bwo guha mwarimu batumvikanaga. Gusa kubwa amahirwe ntibwamugeraho. Byagenze bite ngo Oppenheimer akora intwaro kirimbuzi? Mu mwaka w'1930 nibwo mu Burayi hazamutse ubutegetsi bw'igitugu kandi bwari bufite urwango kuri bene wabo b'Abayahudi. Ibyo ubwe yarabyumvishe neza, yumva ko bene wabo bagiye guhura n'akaga. Kubw'ibyo mu mwaka w'1939 yahamagaje Umuyahudi mugenzi we Albert Einstein, nawe wari umuhanga mu by'ubugenge, hamwe n'abandi barimo Leo Szilard ndetse na Eugene, ngo baburire ubutegetsi bwa Amerika ko Abadage bari gucura intwaro z'ubumara. Mbere yuko tugera kure, ndakwibutsa ko igitekerezo cyo gucura intwaro z'ubumara cyatangiye kuvugwa mu mwaka w'1930. Abadage bari baratangiye kubigerageza mu gihe intambara ya kabiri y'isi yatangiraga. Oppenheimer na bagenzi be bashaka kumvisha Amerika ko nabo bayifasha kubikora. We, Leo Szilard ndetse na Eugene Wigner niwe wari afite ubumenyi bwo gutunganya ubutare bwa uranium bukorwa mu intwaro za kirimbuzi. Mu kubigerageza, Oppenheimer yitabaje Albert Einstein nk'umuntu wari ikirangire muri Amerika kugira ngo yumvishe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Franklin Roosevelt ko bagomba gutanguranwa n'Abadage gucuriza intwaro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye gushora akayabo mu mushinga w'izo ntwaro nyuma y'uko Einstein yandikiye Perezida Roosevelt ibaruwa akamusobanurira uyu mushinga. Mu mwaka w'1942 Manhattan Project, umushinga wo gucura intwaro kirimbuzi, waratangiye. Nyuma y'imyaka 3 Oppenheimer ayoboye umushinga, ibisasu kirimbuzi byarakozwe binaterwa imijyi ya Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani. Byamugendekeye bite nyuma yo gukora izi ntwaro kirimbuzi? Julius Robert Oppenheimer nyuma yagizwe umujyanama mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku by'ibisasu kirimbuzi n'intwaro z'ubumara. Nyamara uyu mwanya ntiyawurambyeho na gato, kuko nyuma y'uko ibihugu by'Abasovieti nabyo byari bimaze gukora intwaro kirimbuzi, mu mwaka w'1949 yatangiye gukorwa iperereza ko yaba ari intasi y'Abasovieti. Nubwo nta kimenyetso bigeze babona ko ari intasi, ariko mu mwaka w'1954 yirukanwe mu kazi anabuzwa kugira aho ataraburikira. Byongeye banamubuza kugira inama yongera kwitabira. Nyuma y'uko Amerika yakomeje kujujubya uyu mugabo, ishyirahamwe ry'abahanga muri siyansi ryarahagurutse risaba leta kureka gutesha agaciro no gusuzugura umuntu wakoreye igihugu igikorwa cy'indashyikirwa. Mu mwaka w'1962
umwaka waje kuba mwiza hagati ye na leta maze yongera kwemererwa kwisanzura. Perezida John Kennedy yamusubije umwanya yari afite mbere ariko undi arabigarama. Bigeze mu mwaka w'1963 Perezida Lyndon Johnson yaje kwambika Oppenheimer umudari w'ishimwe uhabwa abantu bakoreye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibikorwa by'indashyikirwa. Urupfu rwe. Julius Robert Oppenheimer wanywaga itabi ryinshi cyane tariki ya 18 Gashyantare mu mwaka w'1967 yaje kwitaba Imana yishwe na kanseri. Ubuzima bw'umukurambere wahaye ikiremwa muntu ubushobozi bwo kwisenya mu ntwaro kirimbuzi bwarangiriye aho. Mu gihe yari akiriho yatangaje ko iteka yahoraga ashengurwa n'ibisasu yakoze bigasenya Abayapani bikaba byaranakwiriye isi. Umwanya umwe bikaba byanayirimbura. Ubwe yakunze kumvikana agira ati, nkimara kubona iki bisasu kirimbuzi nakoze byakoreye Abayapani nanjye nibonaga nk'urupfu. Abantu benshi uyu munsi bitiye umugabo wazanye urupfu mu isi ndetse yanakinwa amafilime menshi cyane. Mbese ku giti cyawe uyu mugabo wamucira uruhe rubanza? Ngushimiye ko wabanye nanjye, nitwa Muhire Patrick. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka.